Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki arngut ki thayele akai ka jilla ka Bonifilia Shulai bat ka Alisha Lingdo kila penpau ya ka jing ngau kemen ka bakrau banyo ya kalat ban mi khmat ya kari India sha ka limpung yele akai AFC Under 17 Women's Asian Cup araja apunriu ka banlong ha China. Kini ki arngut ki dei ki beladon benta bat ka kenhun yele akai kari ha ka AFC Under 17 Women's Asian Cup araja apunriu qualifier ka balakut dangshan ha Bishkek Kyrgyzstan. Hakani ka jingye khun ka India kalala ban penlim ya ka Uzbekistan bat ya ka Kyrgyzstan damar argo la kawai. Kini kithe yele kai kila penpau bakani ka de lingba ka jing trestom da baro ka kanhun basala ban penurlong ya ka jing job bat ban yo rung shaka AFC Under 17 Women's Asian Cup kabanlong ha China house nem araja punriu. Ka Bonifilia ka balapau lingba ka shlem sandur ne ka baby league bala penlong ha kini ki khendiat snem balala da ka Meghalaya Football Association kalapan pa ba ka Meghalaya ka dan bun kinong ile kai kenthe bat shinrang Henry ki duna bha ki banyo ya kalar ban mi khmat pat ya kari India ha ki lempong ile kai shabari te kumta ka loong ba kum kinong ile kai ki de ban don ya ka min sim ka jing trestom klem da kan randin bat ki de ban penon kam hok ye ki sap ba ki de khnang bakin poi shadu ka kardan bakin yo kalat ban mi khmat ya kari India. Halor ka jing job ka jongki na kalyang ka Meghalaya Football Association kalapan ko buram yakini ki arngut ha ka arpuway tarik urisaw arhaja apusan. Yakini ki arngut lapan ko buram do usambut menteri rang ba ka jilla uba prestun tensong haringkat ka jing dan lang ki he asor ka rabat ki dikot ka MFA. Con mình sắp ngày ngồi ở đây mà bảo là ai cầm mặt cầm bọc bọc nhá lại yo ban dan tingkat akan keluar bagi ban wan ban sim ya kena ka cimpin ke buram ni ai ngồi sai ka MFA ru baka khodingi baka ke buram ini te ka jing nak bagi wan ru kala long ka bayai bayai enti ni yo ban kheta so ka job tingi ai ngồi sai Alisha idon ye banong le kumong kon sama ai kran kam ay tuloy uble namar ba ay nakasabang ila don na pisang ban kiuma por sabang ila kay AFC te kaway ka kalong motivation yung namar ni job ya ka SAF Under 17 te da katu ka jing ka confidence nilet siya ka AFC qualifiers te ka team jung iru ka first half ka long yap mo ka jila kay bahare tang ba nilong pat ka team ka ba fight hado bakut te man na ka game ka second half ni ile kham habet te ki kati magi kendo apo AFC qualifiers kilong ki ba biang ka Kyrgyzstan ka Uzbekistan ki la karu ki Tibet tamba ni pat nimduna ni fight by hadu bakut ni kamla mangi ya ka bormat ka spirit no karang ni job ban kum yung kong ka minta ka women's football mo hapo India kala kamkyo namar ba da fipet ka senior team ru ka under 20 but ka under 17 nila yo ban qualify na benta ka AFC Cup first time hadian arpus nam ka under 17 hadian arpus nam under 20 hadian arpulais nam ka senior ru hadian arpus nam te kalong ka achievement ka bahe na benta ka region te nga kermen ru ba ka Football Association All India Football Foundation ru kanang tre sitom ngadang yarap ini ban bu tak camp ski training bagi ngadang lapan training hakum ke team ban prepare khamtam nak bentakan ka AFC Cup ka bansa wan ka bansa long ha 2026 araja pundri ha China te kum ba pyongisa ki team mangin sa kendo po AFC Cup te kim de sure kum po qualifiers ma nila ban kendo kum ki team China South Korea Japan ini ki top team te mo top 10 mentally have long prepare by so jungi ru ba ka level ni hablong Q no ni hablong no next step namar badang isa ba kaju te no chance ni long maslik participate at AFC te nadu mentahi ni hap sedang ban focus no back mentally physically nakabenta ka AFC but ninyo ban like ban at least compete hindi datang ban participate ka AFC for ni ngayo ban tip siya kaway ba Elisha yo ban man lang nakabenta ka trial nakabenta ka SAF ngas nga comment siya na mabalong mentions nem porlit maroy long susi mo namar
kami halangi bun ki player betebet tang ma kuno tang mga marwe sa select tong kadon kata ka jing snow namar kami halangi ki kintai la nation rang ro kim de ki baduna ka sports te tang ba bun sin kami halangi kim da bun ra ki balakai na betakari te por ngayo snow ba iyo banwan nga snow men siya nga kwa ba in tang kiu lang bat ngamo nya le tang dekat ben te por ngayo snow ro bangidon ha ka team te nga ningkong tangi engo ba iblay na mga nong ni snow kuman ha masinyo snow bangidon ha team te Alisharo iyo ba na kay first 11 ha ka saf te nga snow kuman siya na bentajo i te por ngayo tap ka guru ka deru ba assist Alisha te kalong kam sutanat ma Pakai gijing kun. bat ka Bangladesh ka saf second game ni yo ban tap goal i assist Alisha me corner te ngayo ban na snow comment siya te por ni one pai biang sa po India na benta ka AFC Camru ni yo snow bang yo ban dan biang ka team yo ban lang sa po Kyrgyzstan te ni snow comment siya ban wan ra nam bat buram sa yang sa sambat na benta ka stage Nah, sebenarnya nama ini aja mau pandai kai beranu, buat boni tu motivate yang mau pandai kai bah, buat coach tu motivate jadi ban praktis bah ban melek kai bah sampai kita buat ini baru kemen mata cuma mau pandai melek kai bah. te ka bang kwa ban ong ya bar fight ni ta heru sendang long nai give up la namar ba kum da fi treshitom bat pio kata ka exposure kata ka experience ba laki ka sab jong pi pila kan po ha ka level ka ban present ya ka country mo te ki sendang ru idon ki sendang ki belakang na kari perlok jangan ki belakang na po kari tamba long kitur kim dan batip telong ka da kim dan batip ru mot kibi brio ki kimi paru hapo shlong ki kinum tip sa pangdong ki tikin sa ong of ka football te kam dan kariya mo num poire sa tang balong kidon ki sendang ru ki balayo banakay na kari te ngikin theru menta nilayo armot te se dadang dang bansu menta ki latip pa player jungiru kidon ki player ki balakay football ki batibet te kiyo su mo menta snam ni yo armot te next year yo sa lain mo sa mo ru long akwa bakan kiyo ta ka state jungi dire tang manyo tang mangalan yo tangi armot akwa ba bat kan the bat senrang nginyo ban lakay na ka benta kari wan ranam ya ka state jungi bat minum long res sadin mene don ki jing na namar ngim dunare ni don tambah kaditang ka exposure bagi don kam support na yang nasem na kibrio na ka government ban ai lat ini bangin lakay ki tournament sabari ay bagi i ka sap bagi cha scout banyak ban represent ya kari